Ubutumire. Umunsi mukuru wo kwa 29 Kamena 2026. Ubuyobozi bw'Ingoro ya Bikira Mariya Kibeho unejwe no kumenyesha abakristo n'inshuti za Kibeho ko kwa 29 Kamena 2026 ku Ngoro ya Bikira Mariya Kibeho hazizihizwa ibirori byo guhimbaza imyaka 25 ishize Kibeho yemewe na Kiliziya. Hatangajwe ku mugaragaro icyemezo cy'umwepiskopi wa Gikongoro gikemura burundu ibyonekerwa ry'Ikibeho. Gahunda y'umunsi mukuru ku cyumweru tariki 28 z'ukwa 2026 saa 10 misimbura igitaramo, saa 12 umutambo gishushanya nyina wa Jambo, saa 1 gusoza noveni ishapure y'ubabare, saa 2 igitaramo cy'abahanzi gihimbaza imyaka 25 Kibeho yemewe. Naho kwa mbere tariki 29 z'ukwa 2026 ishapure y'ubabare, saa 4 ikiganiro, saa 4:45 umutambagiro wa misa, saa 5 igitambo cya misa. Abakristo bazabishobora bazaza kwifatanya muri uwo munsi mukuru. Cyitonderwa, hatangiye isengesho rya noveni rijyanye no kwitegura umunsi mukuru w'imyaka 25 Kibeho yemewe. Abashaka kwifatanya muri iryo sengesho ni buri munsi saa 9 ku isaha y'impuhwe z'Imana ku Ngoro ya Bikira Mariya Kibeho. Twifashijwemo na Radio Mariya. Turagije umubyeyi Bikira Mariya. Ubuyobozi bw'Ingoro ya Bikira Mariya Kibeho no bwasinye kuri itangazo.